Ipang ha itu. Wow. Hey friends, welcome back to my channel. Mga Anisha bagani di channel jonga Anisha kasi vlog te kumno fialang baro ngej fishat ya klain bha baro and fitem ne amunta kasmi ngamut baran shat alu paratha na malbaleng aku abam ham dasmi ngamudi ban shat dah hadina tu ngaperkhat ngong okay baleng num share lang kani recipe jonga fi baro nang ba firu new idea lang kumno ban shat alu paratha na mar kalong besuk ba badlong bang bha ban bamru te na mar ba kan kom shat jongam tasin kay bang ha ngobhawa nim skip video ngi sedang no kam slam shake por. Let's get started. Hey friends, welcome back. Te pej mentang ladon hi sija bat kini kijing don kam hang ni baro ting ni sedang nu pan ngalada pon hang ni udon sauteli santeli te bat uni udhania hang ni nang ta usok mingken bat upian te u atar u hang ni ngalada khnyot lupa te mentangan khnyot stang upan bat ngin sewan pai biang pat te pej ni upan hang ni ngalada khnyot mentang ngalada peni te ngan ber melu tang kendian bat hang ni ngan ber uni red chili powder fila da fi ko ban ai ru ai da fi ko ban ai rum lilei na mar ngate ngabang ban ai ni te nang tam ni garam masala ngan ai ni kendian tang kendian ban ni ajing mat bang nang ta ngan ber kili kipian nang ta ngan ber show ni dhania hang ni pian bat uni sok miken lada fi di babam sat te biang hi fi ai sat ri lada di fi bam tem lilei ni ai ru tian khnyat na ikni baro mix lang hang ni te pechni ni uphan ngala dep khnyat bha bat ula long kom ni ta fi ru fi haban khnyat bha kom ni haban mix bha baro dengan sedang nok menta ban chat dari ata dengan shim ni ata nang ni ata ru la dep khnyat lupa ti lada fi osngo jing sawai e na shabar wa nam sngo e na marba khamtam ka dibin sni temo te bun palat ki bayi le kai ki khlungi e shabar te an shim ni ata kunya ngan le ban kelain kuni bro an telet ni dia ai la hem ni te kayaknya atas ni banan siap ni. Tiang siam kambun marba kam shat u pada tahu bekam he. Tiang sekian kan kuntu bro. Bat ni lihat aku ni. Garben ha dekat padang la ye khnyot chore ketingin empat lik terlihat marba kam yo shong bhau panem bat un like pan dengan sini atah ni terkong ngala judur ha marba ngala tangan dulu hikata te sedang ban telit hang ni ski jai ini mikir kitan ini namar kajing telet jai em kawan ra kajing ibang ru kata namar balai upan em unumpai rew numi thanti seba te petu te pechni wa adab uni hang ni nalor kata ru uhe bat upelun bha and plus kata ru dan jing pai e ru em fi dengan ta kani ka rice pan kala klik bah dengan sim na uni paratha tap na ni panin ai lat pa uni ski yang pedet gading kindian tian kala na uni sport na marba wa stang ban ini na lor ula heha ta para thajung aru dengan ai no dagang gi hang ni namar bau nang itu pana spo ai khap nap e gi ai bi shbun kham bang shushu
Pelan usuk syepuk. Bat pula sedang berlong golden brown iam la ibang ha. Sekas mau bi. Ai la na syepuk ru kun i kunihi. Tiu la jan i bah. Hakas mabang. Dengan siap langkum ni berok bandai ilu berok fi iam. Itu. Wow. Tim ni yang ada tab yang suni way. Dan kelas ni ya. Pat dengan agi yang hang ni ya. Syukun bah. Di page new lại hang ni bằng hai itu. Wow. Hey friends, welcome back. Di page ni ada chat alu paratha mentah pe ulong ba ibang bah adu kata. Hang ni ngabu ka makan nang tang ai lang bat ki asyar, kini asyar kejor bat asyar jong sok meleng. Di ngan chem kini makan mentah ngan kelan hang ni. Di ngan bam ni mentangan mat ngelak jauh duduk dah duduk mana sakajam ubang bah ngan itu hok ni fi ubang shisha di ben persang lại keren syuk nomor bubang pala tang bas tang kawengan syuk ang lupai fi ba sngoba lada fide ibri bam sat wanam ai gitu ki masalah ba ai mengaku mutu red chili powder nang tabat usok mekian namar ngati ngabam sat bah tak kadang ai gitu bro te fi lada de bam sat wanam ai te lada fi itana de video jangam tasni sngoba ban like ban share ban subscribe ke channel janga bat wanam plaru ban klik bell icon nang ba film mes kinu ki video ba update mai tem tasni tangkat ni hi second biang fi ke next video. See ya.